Zotrek Adventure Club hi kumsang ni sompani khan Adventure Sports lama tuimi ten andina Mizoram chung le India ram hun ming thang tak tak te fongin tui kho thasan zong te le puk thuk tak tak te anau te chuak to thin ani o tun hian kabula hianin sarina oma ani hi Zotrek lama kan leader an leader ni mek ania tlang nuam veng thara cheng mek ania afapa po aron kaltelin ka sia ariak lut nge ka sia ani po hi na kina chuanin an Paul soi tu thatak la ni tu ra po ngai la chao me ama sain purin Zotrek Adventure Club tena search and rescue training in port sai chan hi toiten min sil thei nia hei search and rescue hi poimo khop maya tunla ya nia Mizoram a phechon chian na tama ni kumlama te po kan hrianga ba ga Zotrek hi ko kan hloi me mani leimin ti vela le engemo mi chan chuanga ya angchi a te hian chuan tiang hian kan ma moni ni hian training chuwang chuan ba ka member ten cherzel nan hian kan duwa chuwang chuana tun training hi buat sai kan nia hei member ani na taka chun nia hei na tul thang thang nei an nia tuna pen kan tam theilowa amai ro chhe hlok thak kan tia chuan ta hian an belok ka duwa mission veng thang ta kan member pathum ron kal te hi an veng local level disaster management committee te hian anon sponsor ani tuna hin tu chu mission veng thang kotlang phoi tu te chunga lom thu ka soi saknal du bok ani nia hei Zotrek hi hei tung kum hi kan kum som pathum na ani ta nia program hi kan nei nga khop maya kum tira hian committee ma sabera hian ga kum tu na kam program tur hi ang chi hi calendar hi kan duang thina tiang chon kan kal chawa tung kuma pen hei kan nei nual to tin nia Mizoram ai na ma saber ni nei kan nei nuala state po na phechon keving a phechon aklapang phechon kal ma saber kan nia ba ka enge nti ka soyang thildanga po hian ma saber ni da kan nga ko me mani ni kumlama MZP a khilai ngen ti nga pu kan lut te po kha no pang alu chuk tamber ni angjong khatiang chi te po han kan neya tuna pen ma chop phi kan langa khop maya tung kumari ngot po hian kan kal chhozel turanga yang Zotrek Adventure Club thil tum ber chu thalai te Adventure Sports manga midang te tan pui tu ni tu le khotlang tana mitangkai ni tura cher ani Zotrek Adventure Club in kumsom chuang adventure activities rang tana program anlo buat sai thin le adventure sports lama tuimi thalai le kumlama upazok thlenga club thatak ni in tundin huna hian member za somli paruk annimek ani search and rescue training hanti hianin Mizoram a chuanin search and rescue big hi mountaineering technique big hi chu sport department adventure wing khanen ang conduct thina chuanin ming khan thakin alpine rescue course te khan antilea chuanin search and rescue course big hi Mizoram kan ti tlang pu chu mountaineering technique kan ti ta Mizoram hi kham mun chingsia kan awang khanin tlang rama in chan chuana heng adventure sports equipments manga mi chan chu dan kha kan zir chuni beya heng adventure sports in fiam na mang hi mi te chan puinan kan man dan kan zir tin khani ta search and rescue ti chuanin enge mi te chan puya siam tour kham ta mo tiang relak chu kha search and rescue kan ti chuni me entinan kham ta an oma vazon te emo mi bo ang chi kan zona man ruan ina kan tho chu ang kha search and rescue mountaineering technique big kan ti chuni ta mountaineering technique kan ti tak hi chu search and rescue course hi apoi mo phaila ma chuan kan zup training hianin basic mountaineering course le advanced mountaineering course zo angai ta ni som hi pariat ve chung basic kan ni som hi pariat ania advanced ka ni som hi pariat ni chumi nuwa chuan search and rescue course training chau thina nia chuan Mizoram a chuanin khang kha machine kha kai in dei miu lo wang khanin search and rescue phaila ma kan training ang che khan tilavin hetilaya mi khotwal mi tin kan mammo si wangin a basic ang kha tuna kan tangkai pui thei thurang chi kha clearin tilai chung kan lo ti ve thina adventure wing ina sport department ina conduct chuan adventure course zo ina anti thina amaro chu
tilai tuna local adventure club ata chuan hei kan ram din kan thria chena tam tak ram dang ai kan pong tama tinga hianin rescue team in dei lo wang khanin adventure club te po thin nia ka wang khanin adventure club rang atangin training te nei thina ta chuan training to hi chu an tam ve ang renga tin hami search and rescue ni lovin adda mitra ang te khanin directorate lampang mi disaster management lampang ho kon an organize thin bok ta tia adventure club anga organize ma saber chu tuna Zotrek adventure club hi ani karing rescue tak search and rescue tak ti tu chun huna du rai ani somni pakhat course dei nia tilai chun a basic ang chau kan zeu dang ha kar khat kan tia chuan kan lu ni ya kaya introduction of equipments kan bungru kan hriat chinan introduction of equipments kan neya chuanin day tru wa chamalama hrui sui kan zira chuan chhum panga wai khak wai chau rappelling jummering ti kha kan zir le ta chuan khami kan thiam hnuwa khanin enge community base hetilai man rot tel lova mi kan san so da theidan kha theory le practical din kan zira chuan voinanga khan enge niang a chho zonga ruang emok casualty lak chho dan kha kan zira chuan chanulam panga ruang kham ami enge niang lak thak dan kha kan zir thung ani chu ti chuan a program kha kal chho ani khan mo search and rescue course search and rescue shim hi Mizoram apoi mo anol pui hian hei LLDMC dinga veng sang local level disaster management committee khang khan search and rescue team biki ading zelta khang khan in an na to chu enge ning thil mi in chi memo kham ta alo kan zonga kan seng hoya ami chan pui kha ani ta kha rig room thila khan emergency anga khan khatinga khanin i rescue team NDRFMO SDRFMO aizo QRT te ponin chu khang kha ain ta effect lo thina ni tuna pokan shi aizo la kain ta effect lo khatinga khan adventure club te kha ache ber thina ni ta khang khan hetia adventure club tina search and rescue course an lo ti hi athlain ka sia poimo wa veng sang te po hin an ti chho don ning ka sia chu te po chu thlea rescue team ngora khan ai nga theilo na chen khawm ve a fu tak ani pheichon mi kan ram nei lung het lova che chuna tam a silpolin zar ngai tam sia khatinga khanin adventure mi hrui woi thei boxi khatinga rescue na thei thok thei boxi yang kha an thang kai ma chu tuna po hin atang kai jiran ria he kan hroi tu te adventure club lam hroi tu te pon tian ro man na no siama sum tam takan seng ti porinoma until ti hi atha le nga ria tin hei ti lai mun MC ekopak MC te po mun thatak an neya hente po hi thangkai puizel athat karinga hai abulvela kham thatak tak oma han thatianga nge nun chanjir nang khan arem chang le chu kan sei lang hal bokani hei mizo chu klom ngai nam kan nia kan klom ngai na le thiam thira tel phei chon thangkai lu tuk tu khanita amero chu chuti ri wa chun mani in thrit kha apoi mo le rescuer tia mizo tlong mai na kan chho don ani pon kan thret nge tu chu ke mani kein shachiang tu ni ke mani kan rescuer kan ni don chung ke mani kain in boss kan thrisel na tha em ti te kain en fi ma sak khat ru hleng atri antinan hatlang kan kala enge mopal alo oma mani in sa seng thailo khopa kan fitness emo kan rilu athat enge achak lo khachuan hatinga khanin he hatlang apo kan va chu pon athil tul danga khami athil chevel ber lo apo til danga bhon tang kaina tam tak kha om te ya intinan in thria lo ngai ne lo om ta khotlang kain au khoma apat ro mai ho tak tak an thok choka athenin in thria ngai athenin thimpui lu manga ya khang ho kha kan na thok khai nang veka mi te kan tran pui veka khala ya kha ke mani enge niang kan tin tok ang kha kan in thrian ve tul lein kan thria khotlang rong bol khotlang vek kha rong bol na vek khani ta khami mi tran pui vek khani thota rescue na kha kan thok khai ang vek ti lai kha kan thriat tima mani in thriat chin kha poimo tin hei ka fiam thui kan soi thina mi in hiaman lo om palta thi suk nei lo ni chuan ama kha boi pui lengai dona khatiang na lo deuh khan enge thi khatinga om lo tu khan eta ahim china midang tran pui theitu khana om thei thawa khalai khamani in thriat chin hi apoi mo leng ka sia mi boi pui ngai lo om hi a thaleng ka sia chu mizo anol pui kan chet chua
kan riat tlana ka du chu ni Aizawl district ai chun Aizawl district disaster ADDMA kan tia Aizawl district disaster management authority hin omta chu Aizawl DC hi chairman ni tani chu khang Aizawl DC khanin vengtina hianin area siamin zonal officer khada ta zonal officer khanin veng chan khan nei thewa chon veng thang khanin LLDMC and ding veka local level disaster management committee khang ho kha local council chairman te kha LLDMC chairman khani vek aveng tina chu kan veng chunga chet pal awm chuan kan local council chairman te kha information kan peng na tu ta chon kan local masapera local council chon local council in zonal officer kha shilanga chon zonal officer khan tikhan a pass chong selanga chuan tikhan an na ni kan zonal officer te room han na ang khana kal thin ta ani lem lawa antunan kham tla ten lo umpal chuan khatinga kha chuanin adventure club ten to adventure club te kan lo pun ni chun adventure club te po direct ka field pon om thawa khatinga khanin khalaya kha chuanin a disaster big tak hemi inchim emo leimin ti vera chuanin LLDMC chairman kha local council chairman kha kan thil thema sabera nga ya zonal officer a shilanga mo zonal officer kana putea chawang Zotrek hian caving baka hian adventure activities sang program an boat sai thina khamkara mi chanchu angai le accident thlenga po nasatakin tha anlo to thina ramngo le nungcha humhal konga le environment dimdo itaka enkol member te zinga anin zirti reng thin ani Zotrek Adventure Club hi Mizoram Adventure Club lian le member nga ber anni a kum tinin member puale club dang tenen tangkopin thalai te tan adventure camp le activities sang Mizoram chung le Mizoram pona annei train ani adventure activities paka hian social work le emergency thila avoidam tak anno che chuak to thina an chuana te hi minaran tana chet remlo tak te ani thina heng lir thei accident khama mishing tla lak chua leimin tua te tan pui le tuitla zon te hi an thei tokin antive thina member tamjok te hi adventure course mai baka mountaineering course le search and rescue course zo to te an niloma an thiamna theina le experience te hi tun aya tangkai zok le omzenei zoka man thei ni in an member te po hi chutiam tu chuan anin pe reng buk ani chia drup na alo thlena chanchu na le atul angte tho hi AMC kutada ni chia lo ma se Aizawl khopui enkol tu nin angin disaster management authority le disaster response force te na tho bak bo zui ngai te om ve fo thei ani awangin AMC tan emergency response team nei hi tula sia in state sarkar noya disaster management thu nei tu tenen in subuai lovin AMC le Zotrek Adventure Club te chuan tho ho antum ani kabula hianin ruadika oma ani hi Zotrek Adventure Club zinga mi ania ama sain MC Eco Park hianin hey training in han nei chhonia heta hian enge hlokna nangma han soi turemo tin enge chhor tangkai te ponenga ai turang zong te ponenga han sil ta che kan ti tam bera chuan kami search and rescue tira search ai ma chuan rescue lampa ha tuna chuan kan ti jok ma chu tuna chiat ru pathen vela kan in boy pui thei dan tura kha mi ta na kan wan tangkai theina tura kha khani deu ber ta chu kema chuan drill te ha kan ne kha police system te ateng te ha kan zira amain heta zirna mai kan nei lawa club vela chuan one day training vela nga chung kan ti ve zo to tho ma sengin tiang taka in zirna hi kan nei lawa chu a hlok thak ang reng siat bela tam club training satia ang kha ani chia lo na chuan omzia chuanin ril ru le taksa po afit thata ngai khop mai ya za nampang
zan drill ti vel te kan la ti chho le dona tuna hian chung vel chu a phurom to khop mai zo kana June ni som pasari atanga ni som ni sang ni som ni panga khan ailonga AMC Eco Park ailong lama Zotrek Adventure Club member engamaza chuan Adventure Sports lamle Search and Rescue lama mithiamte kaishoina in Search and Rescue training anneya kanram din mun en hian heng anga training chuak te hi anatangkai hle donin alang